Jangan kayak teman gue nih, selama hidupnya main mulu, nggak punya kerjaan. Dia hidup susah, nggak punya duit bang. Saking susahnya tau nggak? Dia makan nasi, lauknya sendok. Yang susah gimana tuh? Cewek gue galak banget bang. Iya marah-marah mulu. Nih gue pacaran nih, mau ngapel serasa jenguk napi. Ih gue bingung. Udah gitu sikapnya dingin banget bang ke gue. Gue puji, gue gombalin, dia biasa aja. Dingin banget ke gue. Ini sampai gue bingung. Nih cewek gue nih minumnya air apa freon AC? Kedinginan nih. Makanya gue bener-bener gak sanggup, gue bang gak sanggup. Nah yang jadi masalah bang, gue nih pengen cewek gue ini pakai kerudung. Iya, biar auratnya ketutup. Ini kagak kayak sekarang nih. Gue ajak kondangan, dia rambutnya kayak singa. Bener, mulutnya bau limbah. Nih gue pacaran sama orang apa sikat wajah pembantu? Emosi lama-lama jadi gue.